Mama ela oye bone ndambe. Yewe na oye bone ndambe. Mama ela oye bone ndambe. Yewe na oye bone ndambe. Shimusanile shishakunana yito. Shakunana yito. Shimusanile shishakunana yito. Shakunana yito. Shakunana yito. Shakunana yito. Shimusanile shishakunana yito. Leyi ngoma leyi yamatsonga machangane. Leyi ngoma leyi yamatsonga machangane. Nikututuma na migo ningose. Niripaleka na migo ningose. Mama ela oye bone ngose. Niku mama wenda fela shona. Yewe na oye bone ngose. Wali hembe wenda fela shona. Mama ela oye bone ndambe. Ibanana ina uigo ningose. Yewe na oye bone ndambe. Mama ina uigo ningose. Mama ela oye bone ngose. Kasuku lerifana kinara namuntlha dangi kusuka ka lunghile kuma lemfana kasuku lerifana kinara namuntlha ka mahungu ya awara ya mune sweswiwani nkarhi wa ku se hi hlangana na Mr Post ivi ni kha ni ku hlamusela vhiki hinkwaro leswaku hi ta va hi ri na vona leswaku hi twa leswaku vokho ku endleka ni kha ni maphorisa aka madyambu ya kahle kwala ka drive 101 mpfukile Mr Post Pfukile njani? hayi na hina hi pfukile ma hi va lava ta jika tikhamera Oh, tijikile. Ikombe kwina. tikombi rosi Tojikisiwa ora tojikile. nto yin'we muka tikombi rosi laniwani mara a hi langutiseni Mr Post man Mr Post. yeah Mr Post Indlo. Ndlovu Agiyani kangobe. okay a hi langutiseni album leyiwani ya vungani leyi Mazilandelela nyana Bunanga bya Mr Post katsama. ya Nani munhu rivala man. Ya ungani? leyi loko ya kwala ka uma 4-5 so Yeah. yeah Ya 9 kahle. ya 9 ya ne So amngawuphela mkhulu. mara a hi langutiseni so far loko hi langutisa leyiwani ya yi vitaniwa yini leyiwani Album. yeah endhambi yi fambe njhani leyiwani Album leyi xavise ngopfu. Ni sungula ku xavisa album. Ku xava CD ngopfu. Yeah. A ku na record bale nga na CD xavisiwa ngopfu. yeah CD leti nga xaviwa sweswi. Famba kwalomu ya ma 6,000 something ngopfu. yeah And xavisiwa 100 rand. A ku na leyi nga xavisiwa 50 rand, a ku na leyi nga xavisiwa 30 rand, a xavisiwa 100 rand. So i-album leyi nga fika yi va na matimba swinene na loko yi kume vito va ku i ndhambi yi tlhe vhele yi fika yi xavisa swi tsakise swinene ngopfu. yeah And besides sweswo i-album leyi ni nga yi sungula ku yimba ni va yi kha yi ba hinkwako yeah a ni nge se tshama ni ba album ni twa movha leyi hindzaku a tindlwini a tifonini yi va yi kha yi endla so lero swi ni nyike matimba ni twa onge is my first album leswi yingisaka swa album. yeah mi tlangi na va mani album leyo A ndzi tshama ni cinca yeah va lava va khale mi va tivaka loko ri ma va tiva mara a ni va yingisela a va va tivi. yeah Okay, Joyce Rimani, Mambaulel, Prince Rangani vela nga tlanga na yena yo ta hi ta nghenisa sweswi yeah kambe na hlaya 3 ne yeah na vo Psycho hinkwenu va team Shirimani va Dr KK Shirimani loyi a nga ri kona ma swi tiva a ku ri mani album yi after sweswi a ku nghene swin'wana kwale tirhela kona sister yeah so vanhu lava nga tlanga album yaleyo va lava ni nga va hlaya that's why na matimba so even na producer tinharhu yeah to go 4 ku nga mina lero that's why mi twa different ya music na hinkwaswo swi nga kwala ka tingoma teti yeah hikuva a yi khomiwe hi voko ra nsimu ai va boy
a yi vambekini a yi nga ta teka ti-chance mara a hi langutiseli mo tikhamera ta jika mi ringeta vulavula yini la ndzeni loko tikhamera ti jika yeah hi loko ti suka ka sayiti leri ti nga languta kona va ku no se ti fanele ti languta hala ka sayiti raha ka ri kho ku nga busy sayiti raha hala ka ha ri busy khale a va swigevenga swa ha ngheni hi kona swi nghene hala se ti fanele ti languta hala ku nga busy ngopfu yeah Semusanile sisakunana yito Sakunana Semusanile sakunana yito Sakunana yito Sweswo mingiselo mina ka siku leri fanaka ndzi ri namuntlha ni khome Mr Post eka majambu ya kahle laha mina vona va kha hi famba kona va hi kha hi langutisa mamayila Mr Post hi switalo loko ni kha ni yingisela tinsimu ta n'wina ku na switoritori la ndzeni leswi swi va swi kha swi vulavuriwa swi mi olovela ku fika kwihi ku endla risimu or album ku angarhela Mr Post i mutsari wa tinghoma besides so va ni kha ni yimbelela ni nga swi kota ku tsalela ti-artist tin'wana tinghoma ti yimbelela loko i fanele i languta swilo i fanele swi vona ku sweswi ku humelela yini emindyangwini ku humelela mapatwini ku humelela yini then i swi teke swi khomanisa i swi endla xitori ma swi twisisa ni that's why mi kuma ku tinghoma ta mi ti different na vanhu van'wana ti endle mina ti tlhe ti yimbelela hi mina ma swi twisisa ni ti tsale mina ti tlhe ti yimbelela hi mina ma swi twisisa ni nyikiwe ku tsala ni tlhe ni nyikiwa hala ku yimbelela lero swi sweswo swi hundzuka swi swa kahle because a ni depend ngopfu ka munhu un'wana ku hi fanele endla yini ma swi twisisa ni so leswi hina hi tirhisaka swona that's why mi kuma swi swa hina swi powerful loko hi ri studio ni va ni na tinghoma mina munhu un'wana wa ta na nghoma ma swi twisisa a hi ngo Joe Shirimani yi ta na nghoma hi languta ku nghoma liya yi vulavuli yini ma swi twisisa a hi ngo Psychology ta na nghoma hi languta nghoma liya yi vulavuli yini ma swi twisisa ni hi pfunana hi ndlela yaleyo swi hundzuka swi swa powerful because hi katsa mihleketo yo tala hambi tinghoma ti taku na mina tin'wana ni va ni nga ti tsarisangi swona ni fika yi cinca kwalaha nghoma yi hundzuka hiti ku va va ri na ti-ideas lavan'wana to tlula leti mhani ti hleketini that's why mi kuma ku swi swa hina swi famba kahle ende hi ku ya hi malembe a swi hansi swi ya swi kha swi ya henhla loko mo languta ti-album ta mi kusukela hansi loyi ni kha ni improve nkama hinkwawo that's why mona album leyi yi tlula leya last year ku na risimu rin'wanyana la ri vulavula hi dali laniwani mi ri kongomisa ka vamani laniwani loko ri nghena laha ri kombisa timali hambi va ku yivela hambi va ku ba hambi u nga vuyi ku ndlenga yini laha lera dali ne vanhu vo tala ti-artist loko ku biwa tinghoma vavasati vo tihosi bro vanhu lava va nga hi tswala hi fanele hi va khoma kahle hi va themendela na swi tiva vanhu vo tala loko n'wana wa nhwanyana kula hi ku ya hi nawu veri i fana tekiwa ma swi twisisa ende vanhu vo tala va fika va hlupheka le va nga tekiwa kona mi kuma ku un'wana i hluphekisa hi vaboti wa nuna or vamaku wa nuna ma swi twisisa un'wana i hluphekisi nuna van'wani va biwa ma swi twisisa un'wana a nga tleli kaya nuna wa yena so hi zama ku mbuwetela laha mara a ko va swona ntsena leswi tsakisaka n'wansati loko wo n'wi tsakisa hi tindlela tin'wani wa kota ku va a va ri right that's why hi ku mnandi a hi langutiseni loko la ndzeni laniwani ku fikelela ka n'wina kumbe ku navela ka n'wina a vuton'wini bya n'wina mi fikelerile la mi tikuma ku se ni Mr Post na tiveka la ni nga kona mi fikelerile ku navela ka n'wina loko na ta mi hlamusela bro ne laha ni nga sungula kona mavo loko yi swi tiva ku swilo wa swi tiva hambiloko vanhu va kha va nga wu swi tiva i khi swi tiva ku wa swi tiva gondzo leri mi nga ri famba ri tike ngopfu kun'wana a hi nghena bro ri ma swi tiva hi la ku performa mi kuma kusuka nyimpi yin'wani ku hoxiwa swikotela mara i ti vutisa ku ku nghena nqambi yin'wana yi se fikelela ka level ya Mr Post a yi sukani nyimpi ni ma swi twisisa yi nghena yi chaya 2 hours mara Mr Post hi minute yo sungula loko a fana nghena xitejini yi suka festival yi vhe yi chaya or Mr Post a lan'wa famba so swi ni dyondzise ngopfu ku xin'wana na xin'wana loko i la ku hlula like loko xi dyondza xi kha xi ya henhla
xi fanele xi ku hluphekisa ku i ta xi tiva ngopfu yeah ma swi twisisani sweswo mingiseri wa mina ka siku leri fanaka na ri namuntlha ni khome Mr Post eka majambu ya siku ra namuntlha va kha hi twa vunene bya kona leswaku va kha ku endleka yini landeni laniwani ku na risimu rin'wanyana track 5 Mr Post hi vulavula ngopfu i mabyala laya instrument leyiwani yi languteka ngaku agriculture ngopfu ya hina laniwani mbame ya mi loko mi za mi tisa hi ndlela leyiwani a ku ri kongomelo ngopfu yini landeni loko hi va hi ri ku hanyeni ku na culture ta maZulu yeah ku na valungu ririmi leri hi ri tirhisaka yeah tindhawu to tala leri hi ti byelaka ku i ririmi ra xilungu leri hi ri tirhisaka kun'wana na kun'wana laha ya kona ku na Afrikaans nayo i culture ya van'wana na xo xilungu culture ya van'wana yeah ma swi twisisa ti-culture leta hi ta hina hinkwenu yeah because loko ni ku hi ta hina hinkwenu ti-culture swi ndla mhana mi va huma KwaZulu-Natal va tiko akiyana ma swi twisisa swi komba mini hala na hala so swilo leswi swa bihiwa hi swi ringaringa ku loko ho swi teka hi swi mikisa na xichangani swi nga endla yini ngoma leyo ya maxwexwe yeah ma swi twisisani i beat ya maxwexwe you know a lavi la ka album leyi munhu a ku he album ayibi ku la munhu un'wana na un'wana a ri na nghoma ya yena ku ma vona dali ndhambi yaleyo ya byala na fole yi boha byaleni ma swi twisisani swo fana sweswo ku na nghoma ya swicele ya vusiwana ma swi twisisa ku nga vi na munhu loyi a nga ta ku wa shota ka this album vanhu hinkwavo va va enough tingoma teti nga kwalano ku loko yi nga ku dweli track 1 track 10 yi ta ku bela yeah ma swi twisisa yeah swi hi ndlela leyo loko mi ku vusiwana evuloyi mi ringeta ku la ku vula yini a ni ringeti bro no vula ku vusiwana evuloyi hi ndlela leyo yeah loko n'we mi ri ha nchumu vona mi ni kha ni famba hi movha yeah mi hleketela leswi swo biha ku wa xi nga tlumbi i byo vuloyi bya koho byebyo yeah so vusiwana byi endla munhu ku a va na mbilu ya vuloyi yeah ma swi twisisani loko i vona un'wana ni vona un'wana kha humelela na n'wi jelezela ku no demon i swi ndlisa ku yini a ngo khendla loyi or a ngo endla yini hi byo vuloyi bya koho byebya matshan'wini yo nsuka ni ya vutisa ka hi ndlovu mi swi ndlisa ku yini ma swi twisisani a ta kota ku ni byela ku no ndla na so na so swi ta ndla so ma swi twisisa na loko ni feyila ni ta tlhela ni tlhela ni ya vutisa loko ni langutisa matsalelo ya n'wina kumbe mavulelo ya n'wina lani Xitsonga xa n'wina xi va xi tete ngopfu swo fana na vusiwana evuloyi na leri ra vundlala a yi ngheni masirheni sweswo swa ku taniya mi sungula mi swi recite swilo leswiwani ku ndleka yini la mina ni munhu wo rhandza Xitsonga bro yeah ku yo va na badi ku fika la South Africa or kwala matikweni nga tirhisiwi ririmi ra hina mara ririmi ra hina ri powerful ri simple yeah ku tlula that's why mona loko mo ya ka ZZ mi ta kuma ZZ i xi kota xichangani xi kahle ngopfu Xitsonga i xi vulavula twi yeah ma swi twisisani ri simple ririmi ra hina ni ri rhandza ngopfu na swi lava loko nga canceliwa leswin'wana hi tirhisa Xitsonga hinkwako yeah ni rhandza ngopfu Xitsonga that's why ni endla research yo swivulavulelo hinkwaswo ma swi twisisani hi ku rhandza Xitsonga xa ka hina hi sweswo mingiseri loko ku ri u lava ku vulavula na Mr Post u nga ba riqingho ka 0358 makumu mina wena ta va kha hi teka kusuka kwalayo loko se ni vuya laniwani ta va ni kha ni lava ku tiva kusuka ngopfu ka Mr Post ku heti kumbe xa xiyimbeleri kumbe xa loko vo tshama hi ri album leyi kumbe xa xiyimbeleri va rhandzaka ku xi yingisela njhe loko vona vo ti tshamela va ri one handle ka ta vo tinsimu va mina ka nkarhi lowu nga hetiki mina na wena va kha hi fambisa sweswo laniwani Mr Post ni suke ni mi vutise xivutiso xa ku loko mi u tshama hi album kumbe xa xiyimbeleri kumbe xana lava mi va yingiselaka loko n'wina mi u ti tshamela njhe problem ina dzuma hi ri busy man so yingisela sometimes a yingisela mara nkambi leyi a ni yi rhandza ngopfu ne misa lowa Matswabe Muda i xupuke kahle nkulukumba loyi a nga ndla ku ni nghena ka timhaka ta music because ma ni rhandzela nkulukumba loyi loko se a ya hundza misaveni a no ka na ha yingiseli music wa Xitsonga ni ta yingisela swin'wana leswi a ni swi endla ni rhandza ku n'wi cisetela loko a yimbelela ni swi vona ka swilo leswi na swi kota why ni nga ndli swilo swa so ni sungula swilo swa mina kumbe ni nga famba kahle ngopfu tanihiloko se ni nga fika kwala
sweswo mingisero mina ka siku leri fanaka na namuntlha tanihiloko ni ku byele leswaku wena bana qingho va loko ku ri u lava ku vulavula na Mr Post eka madyambu ya siku ra namuntlha ni ku nyiketa xikarhani xitsanana leswaku hi va hi kha hi vulavula mina na wena na vona mi le moyeni ta hi pfukele minjhani aye hi pfukeni minjhani mkhulu swa antswanyana ni futhi sweswi loko mo tshame ni vona futhi a ni le ku jimenyana khwiri ra ehenhla ti ta vuya ngopfu na tshemba mi ta fika mi swi rhandza ngopfu hayi no ni khensa ku seketeriwa mkhulu okay hi sweswo mingisero mina loko wena i kha la ku vulavula vambirhi ntsena va hi kha hi twa leswaku u lava ku yini u lava ku hoyozela ku themendela sweswo swa ku tani na xivutiso xin'wanyana hello yebo hi kahle hi lavo Mr Post la ayi hi pfukeni minjhani ma swi vona marana hayi no ni khensa ku seketeliwa no mata swilo swa music swi njhani mkhulu naye ku vulavula ntiyiso i nge vuli ku i nge tirhi na mani ta tirha na mani because Mr Post a nge tshama ho lava na nqambini ma swi twisisane un'wana na un'wana munhu hi ku ya hi ku cinca ka minkarhi mi nga twa va ku no ni le ku tirheni na Soli Makamba ku ri a ku na lani nga sayina kona ku ni fanele ni tirha na mani ma swi twisisane ya mara swi ta lava va i tirheni nyana a swi lavi fika ti ku languta ivi khi nga suki kule nyana ni i fanele ivi julukini ku loko ti hi languta swin'we swi kota ku na mheni swi twisisa ku no nkulukumba loyi ti n'wi languti mhaka yini ni khense ngopfu mi nga ha chuhi bro mi nga ha chuhi mata wa ni mbyela mi nga ha chuhi ni endle 18 song loro ka hi nga la ku faka 18 wa tinghoma ka album because no a swi ta confuse vanhu mi kuma ku se tinghoma ta ko tele mavo loko mali yo tala ngo la South Africa yi nge he na velo na tinghoma leswa mi nge he swi tivi ku a ni beti ba hinkwato 318 a mi nga ta swi tiva ku leyi bakwe hi yini mkhulu ma swi twisisi se that's why ti khate ti ku 10 nyana mi ta kota ku na n'wina mi chuzanyana ngoma leyi nga ri yi fambelana na n'wina hinkwato 318 a ti hiti amo lava ni humesa album yin'wana next week ni nga yi humesa yi tlhe yi fika yi ba a na problem na swa tinghomangoma ni vone video yin'wana yi tlanga ku tin'wana kharila loko ku tlanga Mamayila a ku endlekala yini laya ni vone ku bambetela mizalo ya koku ni nge ni hlamuleli a yi gina nge hi vulavula ngoma na yena mati number phone ta yena na toho lero hi a nga khomentiyiso a ni n'wi vutisa i ri layini ma wo loko munhu a ta ka wa kharila loko no la ku hlamula ni to n'wi hembela a ni se za ni n'wi fonela ni n'wi vutisa ku he mfo a wu ri layini siku leriya mara ni twe van'wana lava va ri kusuhana hi va ku hayi no misa loyi i ri khalakhala ku hlangana se ni swi vona ku hayi misa loyi i yo tsaka ngorila loko a mi yo tana n'wamkhulu mi ta ni rilela okay loko swi sa sweswo mingisero mina ka siku leri fanaka na ri namuntlha swivutiso kusuka ka sayiti ra ka WhatsApp Mr Post i munhu wa njhani ka vutomi bya siku na siku ki hi xe xivutiso Mr Post xexani xi twisisi mkhulu
Mari mi hanya njhani mi ka vutomi bya siku na siku? No, ni hanya kufana munhu un'wana na un'wana. Sweswo ni pfuka ni hlamba matino. Sometimes loko ni vona jaheni ni tibanyana xikandza. Masitwisisa ni hanya kufana munhu sweswo va hanyisaka swona, nga ha yo hambana katsongo. Mara leswi va hanyisaka swona fana nyana. Masitwisisa. Mr. Post, lan'wani Changa ku Changa swi vula yini swi leswi? Changa I language yin'wana mani ye le kule nyana. Yeah. Ye le Malawi. Yeah. Ku na misa un'wana wa chomi ya mina wa le Malawi. Ku ri Changa hi lolo I mali ya mina. Se ni kume mali ni khome mali ni tsakile. Yeah. Masitwisisa ne? Lomu zamu twa vakhegula loko va kha va luka sangu va kha va vumanyana xingomani a ku ri payday ku ri a ku ri mudendo. Yeah. Masitwisisa. That's why ku ingoma ya kokwani vakokwani va rhandza ku yimbelela tingoma ta xikhale to yelana na teto. Maswani a ko va na kokwa mina lava va yimbelela ngoma leyi ni. Xivutiso lan'wani a ku okay hikwalaho Mr. Post va titwa njhani loko va nga ri ku hoxiweni ka ti-nomination leti va ti ri kona ka vutomi ka ti-radio ta ku hambanahambana? Mr. Post a va tshama nga ri kona ka ti-nomination. Yeah. Loko ha vulavula hi swa ti-gig swa ti-festival. Yeah. Mr. Post I tikisela no va hlamulela ku va na un'wana nga ta xivutiso. Ku ni tingoma ta mina ni tikisela ngoti vanhu lavo endla festival a ni swi tivi ku va langute kwini. That's why sweswi ku tikhamera ti jikini ku na gig to tala leti ni nga na tona sweswi. I'm sure na 5 wa ti-gig ta this year. Ne ku hlamaleni ngo swilo swi pfulekile. That's why ku tikhamera ti jikini ti langute site reri a ti nga na la sa ku nghena makhamba hi kona. Mentweni. Sweswo mi ngiseriwa hello. Hello wena kambe mina wena tabe kha hi vulavula na Mr. Post eka siku leri fanaka na ri namuntlha. U kha u vutisa swivutiso leswi wo lava ku swi tiva. Hello. Hello wena kambe mi ngiseriwa mina. Why mi timana u ka sawa? Hello le moyinda. Ipfukile njhani? Ile one. Aye mpfukile na. Hi bini mkhulu a ni nga ri nexe. A ni nga ntivi mara switsundzuxo swi yitwa ne. Ni boyana ntsena. A ni nga ntivi total a ni nga ntivi ku ri lowu ngoma wena a ni twa ni boreka mara sweswiwani le ni bini futhi kira a maybe loko mi tikhamera ti jikini. A mi borha yini mkhulu? A mi borha yini khale loko mi ba tingoma ta mina? Ku ri a ni twa swo swi nga khomani ma swo khomani xichanga xa kona swi nga khomani ma sweswiwani ta mati ni xi yingise kahle ni swo hayi hi xona straight. Kambe ti jikini swa mampela. Yimani mi hlamulela xivutiso lexi a swi nga khomani. Mhoka mi nga swi vekangi kahle. A mi yo cheriwa moya. A mo cheriwa moya ku tingoma ta Mr. Post ve ratipi mi nge tshama mi ti yingisela. Ni ben'wa mzamani ninginiseni antiko na yona a swi nga khomani. A mi yo cheriwa moya mara moya ni ku tane me ni munhu a na xikhomela broro ne. And la ni nga ni kulele ka munhu lowukulu va hi dyondziseni ku loko ku ri na valala va wena ni va fane va hanya ku va ta vona ku humelela ka wena va vona na matimba ya wena. Swi ni tikisele ngopfu loko hi fika ka timhaka ta ti-gig ti-event
ni boha skotela bro a ku na loko nga swi tiveki na ku tsariwa switsariweni kun'wana va sala va vandla swilo leswa hi ku tirhisiwa hi nala sathani ne ni va rivalelini hinkwavo a hi beneni tinghoma ya mahlweni mani tshika leswo yini mani yini hi yini loko xi ri xibiwini emkhulu lani khense ngopfu all right thank you ko tsisa sweswo mingisero wa mina xivutiso xin'wanyani Mr Post xana va rhandza music wa Xitsonga na ene hi yihi ntlambi leyi va yi rhandzaka swinene aka Xitsonga ke i mani ntlambi leyi mi yi rhandzaka Xitsonga va nga ku mi hlamuleni lexiya maxi sweswo se ni hlamuleni hi ntini ka xona or se mi yi hlaya leti or a va nge se pfulela radio loko se va kha a va nga ha yingiselani mara hi mani ni nga va tsoni nhlamulo mina a ni ti rhandzela Matshwabe Muda loko mo languta music lowu kwalaha ku nga fika vuxupo ka Matshwabe Muda hi laha ni nga vuya ni ti sungulela music u le moyeni mingisero wa mina Hello. Aye. Hi pfukile mjani na Mr Post ta famba n'wana mani. Hi kona mjani bro. Swilo swi pfulekile bro. Ngihlangana ngopfu man. Enza swona man. Na khensa mkhulu. Lava ngibona neka festival ingataka ku ya ti 25 leka mana mne freedom. No, tani leswi ni nga vula ni ku lavo endla ti festival. A swi hambi no va tikisela hambi ku humelela swi la mi complain n'wina mi ti tshuneta kusuhana n'wina na vona. Danke bro. Okay right. Ke sile swinene kusuka ka Magoda kusuka kwala ka Mkhomi. Ela itaka kona mina na wena mingisere khare ya ku gimeteni aka suku leri fanaka na rina motlha mina na Mr Post u le moyeni mingisere. Chava homu na vana va yena va hlangeni minjhani kambi pfukile mjani mani pfukile n'wananga mi swi bini swi va tungutanga loko za ku vula na vamanani lavakulu swi komba ku hi swona na lava mamayilo hi mina mamayila n'wana ngo hi mamayila mi ta yi kuma la no ka ni nga ti mi tshama kwini or mi ta rhuma mana ta yi teka okay okay ni khensa ngopfu mani ti jikeni tikhamera sweswi mani a ta ha languta kona laha ti langute kona a ka ha na swikotela sweswi enkomo mani u ko swi tisa sweswo mingisero wa mina ka siku leri fanaka na ri namuntlha hi laha hi taka kona ku na risimu rin'wana ro fana leriwani Mr Post loko mi sungula swi ntwa marito lama nga lani la ta ku me ni hlamula ku kongomelokulu a mi langutisa ngopfu yini laniwani meni suka kula na vito ra meni suka kula na vito ra ya patileya ku ndleka yini la Mr Post tanihi leswi ni nga vula muhaxi no xin'wana na xin'wana
hambi lava nga endla ti-headphone ti-earphone teto mi nga ti mbala kwalano va feyile ko tala ngo lava nga sungula ma swi twisisa vo tiyisela ku ti ze ti twala hi ndlela yaleyo mi kota ku ti bloka hi ndlela yaleyo xin'wana na xin'wana lexi endliwaka hi munhu i fanele tiyisela ku xi ta kota ku humelela leswi i swi lavaka hambi loko kha ku tika I'm sure loko ni bangoma leyi a ku tika a ku tike ngopfu ku vulavula ntisa a ku ri ku tikeni ma vona leswa swo tika i twa vanhu va ku hleva i nga ndlangi nchumu a ku tika mkhulu mara a swi va njhani loko mi twa mi hleviwa like van'wana va nga mi tivi so kwalomu famba kona a mi titwa njhani munhu a ni rhandza ngo history ni rhandza na vukhongeri loko Yesu a ta vambiwa a vambeliwa ku i hosi va kaneta va ku a hi hosi a ni ri hi me Yesu ni ma swi twisisa ni se swi ni dyondzisa ku hayi man phela swa endleka swilo ma wo tshame swi twa ku xilo i le ku xi koteni mara ve ra wu xi koti ma swi twisisa ni that's why ku ri na track leya yo number 10 a yi tshiki xikolo number 2 a yi tshiki xikolo ma swi twisisa ni hambi na namba ncila a yi tshiki xikolo yi nga tlhe yi pasa yi vuya yi pasa loko lembe ri hela a swi tika ma ni twisisa na lero ngoma leyo a ni yi ba swi suka mbilwini mkhulu loko ni ku na tiyisela vuton'wini a ni swi tiva ku ta fika nkama wa so lowu ni nga ta ba album yi chaya hinkwako yi fika yi rhandza hi vanhu hinkwavo na lava a va nga yimi na mina that's why ku ti jikini tikhamera ta jika tikhamera Mama ela we bonetabe Yawa na we bonetabe Yawe Yawe mabazi ni Ya quality ku Mr. Posti vele ku sulela ka WhatsApp ku Mr. Posti xana ayo ti profeta ku lembe leri no la ku pfala na tanihi leswi ni nga vula muhaxi mata swilo loko i swi tiva ku wa swi kota ni ta pasa swa boha loko lembe ri herini lembe leri tsaleni xikambelo ni pasile ma swi twisisani that's why mi kuma ku munhu un'wana na un'wana i tsakile and a ku tsakangi vanhu lavatsongo or swenta ku tsake na lavakulu van'wani va twini va fonini van'wani vo tsandzeka ku nghena album leyi ni le ku hlamaleni a ni yo yiyela kun'wana or yi ya endliwa swin'wana hi sweswi tindlisiwaka swo masiku mara a ni titwa mzimbeni ku haleyi album ne swa boha hi fika yi karhata that's why ni vutise na vanhu hi nge se za hi huma ni ku loko yi nga bi album mi byela ta botla leyiwa ma swi twisisa a ku ri mhaka yaleyo ende ku hava munhu la nga vuya byela ku album a yi bi Senti come senza chita Tikhamera mwamba Tika komba ruse Senti come ruse we kwalo ka hinga ka ro sweswi va ti slow jam ndlela leyiwani that's why ni vule ni ku swilo swi fanele ku sechiwa i fanele i languta ku moya wo bela kwini loko a hoya hi ku Machabe Muda i tshame a ba slow jam or hikuva ka VW hi vo va nga sungula ku endla movha na sweswi nge ti movha leti ku ri ti VW hinkwato loko i endla xilo xi kha xi suka ka munhu un'wani lexi a nga xi endla ku ri i gain experience kusuka ka leswi a nga swi endla i languta ku i feyile kwini na kwini ma swi twisisa i kota ku swi lunghisa swi hundzuka swilo swa powerful ma vona Huza a ku ri ngoma slowly no leyi n'wamzamani ma swi twisisani ku ve na liya ya Jamdeni Nyankwabana a ku ri ngoma yo famba kahle na loko mo languta hala ndzhaku hala a ni ba tingoma tin'wana ta marabenta so ma swi twisisa se loko i twa swilo ku vulavula ntiyiso a ni ha yingisela swingomangomani kwala handle ku swi fambela kwini ku ndleka yini vanhu va swi tsakela ku fika kwini wa vula ku lexi ngomani lexi wa kahle loko no ba ngoma yo yelana leyi or yo famba ku fana na xona swi nga va kahle ngopfu ma swi twisisani then ita ba ngoma yo yelana liya or yo tlula liya swilo swi va kahle tanihi leswi nga ndleka sweswi tingoma leti i khale ni kha ni ti ba leta slow so a ti yo yiviwa kun'wana mara hi ku na yingisela music wa Xitsonga ni Mutsonga
swiboha meni yingisela ti-album hinkwato ta vanhu because ni ncambi ni fane ni dyondza kwalaha ni xopaxopa kwalaha ku okay sweswi i xitayele lexi hi nga ri xi lava nghena fashionini i xitayele lexi lexi lavaka ku vuya fashionini ma swi twisisani phela ma swi tiva khale ku dlokiwa codrol mara yi tlhe yi vuyini fashionini codrol yo tlha yi hindza sweswi hina hi tidloka ti ri na xikhwama xin'wana ndhawu mara a va ta va nga ha yi vuyisangi hi mhaka codrol yi ndliwe khale ma swi twisisani music lowu i mpfumawulo hi jikajika ndhawu yin'we hinkwenu a ku na loyi a nga ta ku mina ni owna music ni ona ti-drama ni ona yini i music mpfumawulo muhaxi byelani Mr Post ku mela ni famba kona apatwini va ni kha ni tlanga vona masiku hinkwawo a va khomisi sweswo i Doris n'wa Khosa kusuka kwala ka Mlamula munhu wa xisati lavo hayi khensini man Doris man swilo a swi mi fambeli kahle na loko mi kha mi famba apatwini mi vona ku tlumbiwa or ku tlumba hi ku album leyi ba ngopfu swi nge ni khomi kahle loko no twa ku mi tlumbiweni or mi tlumbini hi mhaka album leyi hi phela tikhamera ti jikini event leyi ku nga ta va ni nga ta va ku nga ta xota Mr Post a yi nge vi successful hi kombela na va College Tavern Cultural Heritage Festival va va rhamba leswaku ku ta va kona aka Philapi va mi kombelela lanwani Mr Post loko vo kombela swi twala man na mama swi valava va endla no a ku na xilo lexo ka xi nga tsakeliwi because a hi timhaka to languta ngopfu mali ngopfu i ku Mr Post wa xota vanhwini tanihileswi tikhamera ti nga jika sweswo i fana va vanhwini loko ti komba ti kota ku n'wi komba kahle ma ni twisisani ku ri Mr Post fana kumeka kun'wana na kun'wana ku vanhu loko i cina xilo na munhu wa kho n'wi tiva u ri changwa na munhu i cha yi tsake ngopfu because munhu wa kho wa n'wi tiva and i tshama ku hlamura or ku mi chawulana or swin'wana ma swi twisisa xihlahla kusuka kwala ka maphepha vutsako xana swi nga koteka ku mi nghena studio na Ben Mayengani mi chaya album na xivutiso lexi se ni hlamulini hi ndeka xona muhaxi a ni swi tivi vanhu va fostela yini kwalano ku va ku kha ku humelela yini vanhu matsonga va na mutswaka ngopfu ma swi twisisa a ni swi tivi kwalano va fostela yini kwalano hi hlamulini xivutiso xexo hambi ni nga ri ka radio yin'wani leyi ni ri ka radio yin'wani xivutiso lexi xa phikeleliwa ni te mina Mr Post a nga se tshama holova na ncambi na loko mo twa nghoma yin'wana yi ya ka munhu un'wana leswi a ho ndlela ku tsakisa n'wina a ni se tshama ni lwa na munhu ho va hi kha hi ndlela ku mi phikizana ku fana loko ku ri Kaizer Chiefs na Pirates or ku ri Sundowns na mani ku mi tiphina hi vutsonga lebya hina lebyi mi kota ku avana mi seketela swilo mi nga seketeli xixin'we sweswo mingiseri khari hi gimeta mina na Mr Post eka siku leri fanaka na ri namuntlha va zaya byela Mr Post ku ri va hisa tiko eka tika la ka game leyi vengele ka yona ka music a va khomisi sweswo muhaxi wa mina a va ri na King Judah kusuka kwala Road Days van'wana va moyeselaka lavawani Mr Post n'wanyana futhi va ku rero ndhambi hosi ya tihosi sweswi hi endla king yaleyo va mi nyika vosi Mr Post no ka tika man ka tika impela that's why leswo ncamba a swi lalo ku ya huma album ivi miyelini ku na loko swo fika i disappointeka a wu byelanga munhu ku mani nga byelanga munhu ku album ya mitapa hamba yi nga banga a ku ri ha munhu a ta ni blame se swa laveka ku sometimes i tshika vayingiseli loko i tekela vayingiseli ntirho lowu va fanelaka va tirha ku themendela se ngoma yi va yi ri ku ti chayeni va kwata va yingisela va ha ri na ntirho vona hi ku we i le ku temendeleni so Mr Post leyi a yi ti chayi ngoma leyi yo chayiwa hi vaseketeri nseketeri un'wana na un'wana loko a twa music wa Mr Post wu ri kahle u themendela Mr Post hayi ku Mr Post a ti themendela na tshemba na n'wina tshama intwani kha ndi themendela lano ku nonga vutsaka ku na page leyi va ka Facebook xana ya tiyiso le ya Mr Post Ndlovu na ti page loko ni langutaka sweswi na Facebook sweswi a ni nga ri na Facebook loko i nga ri na Facebook veri hala ka Facebook wena hala ka Facebook se swi boha ize i va na Facebook i ta vona kasi mhe no ndla yini hala ka Facebook na page timbirhi ka Facebook I'm sure page yin'wana leyi ku nga fanisiwa nyana CD yi pfulekini ku ri na CD a hansi na katara le ya nkatara hayi le ya no
i-CD cover ipfulekini kuva na CD hansi okay itsaliwa Ndlovu Post ku tlhe ku va na yin'wana ni nga mbala xikipa xo basa xo fanisiwa nyana munhu so xa Jordan i ti-page ta mina leswin'wana ti-fake ku na un'wana a nga pfula yin'wana a nga khomiwa nkatara vanhu va yi followa a hi mina ni munhu wo loko ni vulavula a nga ni tiyingisela a ni vulavuli xin'wana na xin'wana and a ni se tshama ni ti themendela ni tshika vanhu va ni themendela and a ni sukeli ti-artist tin'wana ya ntiyiso wolowo hi karhi hi famba mina na Mr Post ka siku leri fanaka na ri namuntlha mi nga ku yini ka valandzeleri va n'wina Mr Post marito ya ku hetelela ka vona a ma hetelele mkhulu loko ma hetelela loko se munhu se a fanele ku seleteliwa a ma hetelela i marito ya namuntlha loko na mundzuku ni nga tlhela ni vuya kwala un'wana la ku ni interview ma swi twisisani hikuva swin'wana va yingiseli va nga swi twisisani vaseketeri ne leswi mi nga ni sapotisa swona lembe leri swi ni chavisile na album leswi yi nga ndlisa swona yi rhasa wata loko album loko hinda movha leyi ndhambi loko hinda leyi changa chungu changa ku hinda leyi izi ti vutisa kasi vanhu lava ni vo vandla yini na phekhala mhani ku murhi phela loko kuma ku na team yi wina ngo team yin'wana mara mi le ku tlangeni na hi le ku mudyeni or ku na swin'wana izi ku va salava va campa or va tirhisa ngomu a muri swilo leswi ku tirha ne ntirho u chava mavoko that's why loko i vona un'wana wa rikwe ra humelela bana mavoko i n'wi vutisa yi kona track 3 layo boti va xave movha va aka na yindlu mi nga va vondzokeli bana ni mavoko swi kahle ngopfu loko i blema munhu ge swi ku yini xikwembu xo chela ka luwa un'wana ma swi twisisani se vaseketeri a hi seketeleni vunanga bya Xitsonga hi yisa mahlweni hi tshika swa swicele swo mani i ndle yini hina ha yingiseli swa mani swi ndlise kwini hi ku hinkwenu le ku kuriseni ka Xitsonga ku Xitsonga lexi a hina le xi hi nandzihela i nkarhi wo koma ku va hi hanya hi la kusuka Xitsonga lexi hi nandzikelini la misaveni hi twe ku nandziha hi xona Xitsonga lexi so vaseketeri hinkwenu a hi tiphineni vunanga lebyi loko vunanga byi nga nandzihi hi nga chavi ku vula van'wana ho fone ku hi mfoni hi kombela ku at least man next year i zamanyana ku i hinda laha a hi na andzu na sweswo mara mi fonelini vo tala mi byela ku album leyi va fone va tele ngo ku ri lo a ndzumbani ni yimele call yin'wana ni kha ni hlamula yin'wana that's why album leyi yi ndlele swin'wana a ni swi twisisi ku ni nga ku yi ni khensa ngopfu ni bamandla ni nge Mr Post mi nga ri kona vaseketeri ni khense ngopfu ntwa va ku mbalisiwe gaweni i tiyisi ku fika kweleswi leswi swa magaweni vuye hi swimbala ku hala vo tlherisa hambileswi na mali ya kona a ni tshembi ku ya ha ri kona kahle sweswo hambi ho ka hi nga vulavuli hi swona mhaxi a vo zama swin'wana na vona hambi swo va tsandza mara swi mi khomi njhani mara n'wina loko gaweni a ni ku na ku mhaxi nga swi twisisi ku manje se a ni award yi ta na mali ma swi twisisa ni se liya va vulanga yi tina mali ni bete yi ta na mali se mali yi fika yi nga humi ma swi twisisa ni ri nga ha mi tsakisa gaweni ra koho n'wina ku ri tsakisero wa ha ri mbala va ku ri na mali yi nga ha kumeka ra ha tsakisa mara no gaweni mbalini award yi kona Mr Post a nge tshama kuma award like kusuka a switichini swo haxa and award phela yimbelele award and the award ko decidiwa ku no hi nyika mihisa wa so se i nga swi rileli leswiya sikun'wana ti tata ka ho 35 or 37 i kuma ku a wu ri gunguleni kama lowo leha loko van'wana va tikuma that's why ku banani mavoko track 3 mi nga yi tlanga va yi twa banani mavoko munhu a nga vondzokoliwi ko boha mavoko swi hela sweswo mina wena eka siku leri fanaka na ri namuntlha mina Mr Post kha yo gimeteni eka siku leri fanaka na ri namuntlha hi laha hi taka hi kona mina na wena Sino leshinene sipeli wa maboko mitiro lehindele yipeli wa maboko
Sweswo mina na wena mingiseri se hi fambaka mina na Mr Post ma nyika vanhu tinambara ta ku loko va lava ku tikuma va lava ku tlanga na n'wina kumbe sweswo swa ku offer a ta kunene ka n'wina sensa ku yini ka tinambara ku tlanga njhani loko va lava ku chaya na n'wina kumbe ala ku future sweswo swo taniya tanihileswi nga vula Mr Post ne Joe Sherman i munhu wa kahle ngopfu i munhu wa discipline i bava un'wana wa kahle ngopfu ite Post tanihileswi i swi tivaka swilo leswi pfula studio ku na loko u tshuka hi la ku tirha swi swa wena swi ta swi heli Mr Post ya endla studio laha ni nga ta builda ti-artist letitsongo vafana lavatsongo ni nga ta zama ku at least na vona va tikuma va kha va recorda xo ka xi nge se va kona sweswi mara xi ta ku endliweni ma swi twisisa ni roro va ta swi kuma leswi va swi lavaka vanhu va lava va mi vutisaka ta tisa na ti-CV un'wana wo sungula ni kota ku chaya ma ekezini Mr Post ka siku leri fanaka na ri namuntlha a swi nga olovi ku mi kuma mi tshama mi ri munhu wa busy hey tidzoba ti ri ku vuyeni ma no a hi hlayisekani hinkwenu va yingiseli hlayisekani a hi phineni CD leyi teto ndaka video kita editliwa